to je vrlo neizvjesna utakmica. Elektra je izvanredno vođena, trener je odlično odradio posao, dobro su se pripremili za nas. Mi smo još imali, ja kažem pod navodnicima, prijateljsku utakmicu u kupu. Vrlo teška utakmica, kao i sve utakmice u prvenstvu. Prvenstvo je vrlo interesantno, vidi se da svako može pobijediti i mislim da pobjeđivati, makar i sa pola koša, je danas velika stvar. Mi definitivno činimo ovo prvenstvo interesantnim sa dobijanjem utakmica koje su svaka na ivici živaca. Najprej moram povedati, da smo že v sredo igrali z njimi pokalno tekmo. Vedeli smo, da bo tekma odločala bo samo ena žoga. To se je na koncu tudi zgodilo. Mi smo se pripravljali zelo dobro, tudi zelo dolgo, moram reči. In kaj naj rečem, pokalo smo tisto tekmo izgubili, ki ni bila toliko pomembna, kot je bila ta danes. Hvala Bogu smo danes dobili. V sredo gremo proti njim po novo zmago, moramo zmagati za 7 pik. Jaz mislim, da nam bo to uspelo po tej zmagi, da smo dvigli svojo samozavest in vse pravim. Ampak je ta današnja zmaga veliko bolj pomembna in vesel sem zmage. Moram povedati, da ta sezona je bila res za nas vse v klubu in v Rogaški zares neverjetna. Te sezone mislim, da ne bo pozabil noben Slatinčan. Najprej je bil z namenom pripeljan Boris Zrinski, da nas dvigne, da vse dvigne, da dvigne upravo, da dvigne cel klub, da jih spravi na, bom rekel, slovenski zemljevid. To mu je tudi nekako uspelo, ampak ni mu uspelo tisto zaključno, se pravi, da nas pripelje v to prvo ligo. Na to je prišel Matej Bakšič in moram povedati, da smo tisto sezono zares trdno trenirali. Ekipa je bila odlično sestavljena, uprava odlična, tako da res igrali smo za res dobro košarko, imeli pri tem podporo iz tribun neverjetno, mislim, da celo daleč največji v Sloveniji. Kaj naj rečem, tu je bil tudi seveda Boban Tomič, ki nas je seveda bil tista prva violina moštva, to moramo priznati. In res ta sezona je bila res neverjetna za nas, za vse okrog kluba in mislim, da se je to Rogaška kot mesto zaslužilo. In kaj naj rečem, spet smo tu med košarkarsko elito v prvi ligi. Zares, ne rečem, veseli smo vsi skupaj, da nam je to uspelo. Ampak mi sedaj ne želimo na tej lovoriki seveda počivati. Uprava je zelo, kako bi rekel, zelo je željna nekega uspeha in mislim, da se tu ne bomo ustavili in da bomo šli naprej. In jaz se nadejam vsega dobrega in še dolga leta v prvi košarkarski ligi. Ja, najprej moram reči, da smo dobro štartali v to sezono. Temu primerno smo tudi ukrepili strokovni kader, se pravi ekipo in tudi trenerski štab. Zelo nas veseli, da smo bili povabljeni v letošnjem letu k organizaciji, ali pa boljše rečeno soorganizaciji All Star turnirja, ki bo organiziran v soorganizaciji Košarkarske zveze, Košarkarskega kluba Rogaška in pa občine Rogaška Slatina. Tako da smo že na tem področju imeli kar nekaj delovnih sestankov, se intenzivno pripravljamo, delamo na promociji, iščemo dodatne sponzorje za to prireditev in verjamem, da bo res pravi praznik slovenske košarke 30. decembra letos.